I dragi ljubitelji fudbala, evo da predstavimo rezultate Lige šampiona. Prvo kolo, Briž, Galatasaray 2:0, Pariz, Real Madrid derbi 2:2 u Parizu, Olympiakos, Tottenham 1:0, ali bit će i revanša. Bayern, Zvezda 1:1, Šahtjor, Manchester City 0:3, Dinamo Zagreb 2:2, Atletico Madrid, Juventus 1:2, Leverkusen, Lokomotiva 1:0, grupi E, Napoli, Liverpool 2:1, Salzburg, Genk 0:2, Inter, Slavia, Prag 5:2, Dortmund, Barcelona 1:4, Lyon, Zenit 2:1, Benfica, Leipzig 1:0, Chelsea, Valencia 2:1 i Ajax, Lille 3:3. To bi bilo to za sada. Idemo utorak, novo kolo, nova sreća.